empezaron a cortar por aquí, fueron subiendo, creemos que non se pasaron demasiado, se recuperará rápido. Foi un placer traballar con eles estes días e poder estar hoxe aquí facendo o concerto. Moitas gracias a todos e, por suposto, gracias, como digo, a Vicky. Vimos a rematar o concerto con unha canción argentina que se chama Para quererte tanto. Espero que teñan disfrutado. Moitísimas gracias e ata a próxima. Y cada